Ka whai e sine o masalasalonga, ia koe ko pokotia de COVID-19. E tā ua ki telefoni koe ki te toki tā o whakamatala te tūlanga kōku koe ki ei. Ke a watu ne ia whautuanga lei ki tō masaki. Ko nei nā ia wala whai ngōwhie e mawhai o whai ne koe ki pui pui koe mai te COVID-19. No foi te whale mamasaki koe, whakamau mai konga ko la e poto iei atino, tū whakamau mai swa atino i se mau e tasimita. Whakafōli ki te whakaonganga o tō lima ma whakatālofa ki Swatino, pēnā fo ki te sai o koe ki te Swatino. Pei o masks i konga ko lai manakongina ke pei ei. Whakaonga te tishu mātale i o mawhatua koe. Masaua me ka whai se ei sau tishu, whakaonga te whatinga o tō tuli lima o pono tō ngutu mātale i o mawhatua koe. Whakangata te pateletele ki o mata, ngutu, mo tō wisu. Fulu whaeloa ke māso se ko ngā konga te la e lasi te pateletelengina ne tino, pe lam telefoni, taipola, te mataloa, mo nisi mea ka foki. Fulu whaeloa o ulima ki vai mo sopu, ki se le vailua sifulu se kone. Io me whakaonga a alcohol-based hand sanitizers. Ka whai e whai ne koe a whautuanga ko nei, ka whisosoni koe whakangata te pisi o te masaki ko te COVID-19. E sili ki ngā lue whakatas tātou, o pui pui a lātou ko lai ma whai o pokotia mālo sine te COVID-19. E tolo vāenga whaiwhainga tāua e manakongina ki whakamasani tātou ki ei. Tasi, ki whakaonga a wala pui pui ko la ni whautua mai ni te matanga luenga o te ola lei. Lua, so se konga e whakapotopoto iei a tino e tokouke, ki whakamālosi a whaiwhainga tau ko la e taunga tonu ki te pui puinga, mo te whakafolikinga o te pisi o te masaki. Tolu, ke lasi te iloa me te malamalama o tino tūwalu i whakanofonofonga tāua, ko lai manakongina o whakangalue, ma o ko aka te masaki ki tūwalu.